division clear to te in sava in chibai vek ule tungkar chunga longtlai district thil thang langsar zual te lo clear home u India ram zalen na champha phak voi samsari pangana lom ani Central Wile Shrai to Tele Town Branch Shrai to Ten Rilo do Chungchanga le nan tribal Chungchanga income ho na ne Puh Zorem Sanga le Kabuzia Dan Bu ti chu Longklai West vel to MLA Pusingun dan sungan Atlangzar Rilo do na ko malag dan tur sang relin district level committee an chukho Longtlai khopui ta na khopui fai in el na sang hi som hi patni khu hon na nei ani Tilal biak chungi kani atu na chanchin kim changzokin India ram zalen na champha phak voi samsari pangana lom ani India ram in zalen na mu champha phak voi samsari pangana churam chung hmundang ralin thochan ni khan longtlaya po ursun takin lomani a alom na puiber Central Wile Playground ta buat saya Sports and Youth Services Minister Purobart Romoy Roite chukhwalian ani Sarkar lai puiram manna August ni som pathum atanga ni som pangat chunga intinar Rampuan zar turti ani angin Longtlai district chunga sarkar pisa munpoi modang le mimal intina India Rampuan zar ani a Independence Day ni bi ka hian sing dariat le achanvia siwai le playground na khwalianin Rampuan zar pot parin Rampuan zar chibai buk tu parade contingent somni te chibai buk achang let ngal bok Khwalian Purobart Romoy Roite chuan mipui pungkhom te chu zalen na chibai bukin India ram zalen na atana beitu nam pasal thate shiringa za na chibai buk thara anthi sen le thlan tui manga anwal sa India ram ro puinan le mason zel nan thei top chha turin asoma COVID-19 daw na konga sarkar tlongai pol kaushan le mipui chanral na awanga mipuin borak zalen zo kan hip le thei chu thilom om tak ani thu soin Myanmar ral tlan te chomdol konga Longtlai district mipui te che moi tak chu fakin an na tho tha chu chunjom sel turin angen ngalani Khwalian chuan Longtlai district chunga autonomous district council patni lai le chakma autonomous district council le district administration ten tho ho na thatak an nei ti soin ram le mipui mason zel nan tho ho na vongnung zel turin a cha a Khwalian chuan Longtlai district chunga sarkar department in malak na le mason na an tho sang te Soin Kaladan multimodal transit transport project kongpui kilometer somrat pasari point panga pakhat pia la thui chu zo fel ani chep ti soin Longtlai district chunga sarkar malak na a mason na thole malak na sang te atar langbok Khwalianin thu asoi zo hian ceremonial parade loman sem ngalani a Harvard Higher Academy Boys and Girls chu pakhat na ni in patni na Vista English School Boys and Girls le pathum na Lairam Higher Academy of Science Lahas te anni a Mizoram Police Armed Contingent le Don Bosco School NCC contingent te chu special participation prize le parade contingent dang som panga chu participation prize lan anni bok ceremonial parade loman pa ka hian Independence Day sang hi som hi patni pwal hian choi moina le loman chi sang te Khwalian Purobart Romoy Roite chuan adong tu te kuta ahlan hlom ani Kumin Independence Day lom na pwal hian Longtlai District Independence Day Celebration Committee chuan District Hospital Longtlai Christian Hospital Longtlai Lairam Christian Medical Center and Hospital Lairam Motherless Home District Jail Lairam Rescue Center le Gili Drop-in Center ra te puina cheng sang hi cheu an hlan ani Central Wile Shrai to Tele Town Branch OB ten Rilo do Chungchanga le nan tribal Chungchanga income ho na an nei Tholeni khan Central Wile Office Longtlaya Tunlaya Mizoram le Longtlaya ron luar thar Rilo heroine number 4 le zu Chungchanga le nan tribal Chungchanga Central Wile Shrai to te kumpuan Shrai to Tele Longtlai Town Branch OB ten income ho na hlok tak an nei he income ho na hi Central Wile Vice President le kumpuan Chairman ni bog pu efla ro thangan kai shwain Town Branch OB te antel chade a income ho na hian veng sanga Rilo do dan report ngai thak ni in Central Wile le Branch Wile anga Rilo do konga malak dan tur tele nan tribal Chungchanga malak dan tur soiho ani bog Tholenia thil soiho te singa hian Central Wile Executive Committee le Branch Wile in abo sui tur a omnwal ani
LADCCM Puvizir Sangan Cheng Noi Somni Pangaseng Sak LADC Rest House Sakthar Ahong Puvizir Sanga Chief Executive Member LADC Chuandil Tlang South LADC Rest House Cheng Noi Somni Pangaseng Sak Chu Zirtop Ni Khan Ahong Puvizir Sanga Chuan Shoi Tum Satim Halak Nara Sengtu Ni Theya Om Chulom Omati Thu Asaya LADC Inkum Somnga Atlin Kan Lom Chaumeka He Hunat Nathok Theitura Than Chwa Kan Ni Hi Alom Omle Ani Atia CM Chuan Voina Rorel Tu Te Hi Kan Fel Berlava Achaber Po Kan Ni Lawang Ma Se Pathianin Tun Hun Atana Arwate Kan Ni Awangin Thei top cho in ram le nam tan kan thok mek zela kan ho tu te le tho pui tinen in lung ral na le tho ho na thatak kan nei awangin mason na du om tak tak po kan hu chho mek zela ni atibok LADC Rest House Dil Tlang South hi khwazin mi ten ma ni in ang maya ha dam taka an om theinan ramman ani thu asaya ti changtun zel ani ang atibok Dil Tlang South Rest House hi Cheng Noi Somni Pangaseng Sak Ni in August ni Som Sang Hi Som Pakwa Khan Na Tho Chan Ni in November ni Somni Panga Sang Hi Somni Pakhat Khan Sakzo ani Rest House ai han room pali omin VIP room pakhat om bok United Lai Mara Chakma Congress Committee Chuan Mizoram Pradesh Congress Committee a MADC Congress MDC te chunga zangai na lantir turin an ngen United Lai Mara Chakma Congress Committee Lai District Congress Committee Officer Tholenia Chukom Chuan MPCC in Party Dang Tho Pui Nei Lo Tura Ati Laya Mara Autonomous District Council Congress MDC le MNF MDC ten Congress Party Kai Shwai Sarkar Andin Chungchanga United Lai Mara Chakma Congress Committee Chuan Central State le Autonomous District Council te Congress Party Kai Shwai Sarkar Adin Lo na Ram Mipuiten Antuar na Sachin Ti Suyin Mara Autonomous District Council po Mipuite Tor na Athen Lo nan Congress Party Kai Shwai Sarkar din chu Mipuin Mangai na Achangat Swak ani Awangin Mizoram Pradesh Congress Committee in an MDC te Party Dang Tho Pui Lo Tura Ati chu Anzom Thei Lo Awangin Mipuin Ma Khwa Thlir Chungin MPCC chuan MADC Congress MDC te chunga zangai na lantir turin an ngen he an ngen na lekha hi thole ni ve khan MPCC roi tu te hena an thon ngal ani member somni panga omna Mara Autonomous District Council in Thlanpui nung bera khan Congress Party chuan member pali nein MNF Party in member pakwa BJP in member sompani anneya hun enge muchin MDC a sarkar appian mai theilo nuwa Congress le MNF 10 Sarkar in Tom Siamin Congress member Pu H Malvinatsu Chief Executive Member Tan Thlan ani Pu H Zorem Sanga late le Khabuzia Dan Buti chu Longklai West Belt MLA Pusingun Lian Chungan Atlang Zar Thojan ni khan Longklai West Belt MLA Pusingun Lian Chungan Pu H Zorem Sanga le Khabuzia Dan Buti chu MJA Press Club Atlang Zar le Khabutlang Zar tu Pusingun Lian Chunga chuan dan ngai poimo atul zia suin dan chunga leng tu ma kan omlawa dan poi saklo na chuan mi puya torna athen thina dan bo che theilo le shem theilo kan omlo ati Pusingun Lian Chunga chuan Central Sarkar in din hun hiam sok te domkan na atan ra man na kalpui pakhat Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram PMJVK chu Mizoram Sarkar chuan ani dan tur anglawin akalpui ti sayin he scheme hnoya hian tho tur chu a in khai diat angin kalpui ani lo thu asaibok PMJVK kalpui dan tura chuan za asomriat chu trisel na le zir na lama man tur ani lain Longklai District a chuan na zongzong chu infiam na lam ti changtlun na turin man ani atia heng infiam na ti changtlun te hi thil thatak ani ralin scheme in atum thil dang hlamchha ani chu sha thian thei ani lo ani atia PMJVK chu Sarkarin apong swalani ati State Sarkar sum harsat chan bulpui berchu Sarkarin dan apoi saklo wang ni in Longklai West MLA chuan asoibok lekhabuchut non ani theina na malatu le waipui tu Pu Peter H Laltan Zwala chuan lekhabuchut non ani na chan soin lekhabusiak tu a UH Zoram Sanga late khan nam ave thu le nam harwang nam hwai sem le nam fing tak kan ni na asia a ma se khwa le tui tha ni tura dan le shai kan sha tok lo na awang le kan ni tur ang kan ni phak lo tam tak te ba ka hwai sen hun le doi hun kan shat atul zia he le khabu mang hian tarlan ani thu asaya mani tong nge manga India ram dazir theina ani awangin he le khabu chia tu ten mason na an mu nge abe se thu asoibok
lekhabutlang zarna inkhom hi puje rohlupuyan akai shwaya lekhabut thirlop na neitu pusilal thangpuya lai DYCC president chuan he lekhabut na le tangkai na hi kong tamtak a oma thilsin chha poimo na te a om ba ka pin code chungchang le Mizoram chunga khoshang shang te kho inkar hlat zong te na lakdan tur dikzok official om te po he le khabua hian tarlan ani thu asaya dan le shai shat na turata na le khabulu le rotling ani thu asoibok pu h zoram sang le khabuzia dan bu hi kumsang hi pakhat khan chut khatna first edition ti chwa to ni in aboral hnui na unau pa pu Peter h lalkan zwala malak na in dan shami teronin siam rem le bel ngai te bel ni in second edition hi ti chwa ani hele khabu hi phek za somruk palia chani in ajak tu pu h zoram sang hi September ni sari kumsang hi panga khan aboral ani Central YLA General Secretary Pu Joseph Lalming Thangan YLA Vengpui Branch Library ahong Zirtop ni khan yang lai association Vengpui Branch Library YLA Runami chu Central YLA General Secretary Pu Joseph Lalming Thangan ahong Library hong tu pu Joseph Lalming thanga chin za chuan Vengpui YLA Branch Library hon ani thei chu lom omati thu sain library hlutna kan sha chana nga ya kan changkai pui theina turin kan man thiam apoi mo hle ani ati life ate chu thasui le chakna zona tan la thiama life ate din chwa ve theina tur chu zir thiam na ani life ate hi lairama hian mitlem te kan oma khovel le leilung hausakna atanga te chuan namdang te el phatur le anchunga leng thei kan nilawa heti mek la hian zirna manga thiam na kan ne mangin optu kan ni thei ani atibok pu Joseph chuan library chu tangkai taka zir lai te khotlang mi puite le ram mi puiten an mana he hmun atang hian chen fak om tak thil thatak achwa theinan du sakna hlan thu asoibok pu vilal engwara president YLA Vengpui Branch chuan library din dan le tum soin zirlai nau pangtele thalai ten hun ol an man tangkai theinan le zirthiam na an nei theinan le library omna bula school te Southern Public School le Model English School a zirlai ten tangkai taka an man theinan library hu buat sai an ni tho soya he library kal tang hian hlotlin na sang tak thlena chang an om nge theinan na buat sai an ni tho asaibok Vengpui YLA Branch President chuan library chu abat sai tu ten an be sei ang taka amang tur ten an man tangkai nge a be sei thu asaya library an tin theina na tha le zungsum le pai seng tu le thilpek pe tu zongsong te chunga Vengpui YLA Branch mingin lom thu asoi ngalbok Vengpui YLA Branch Library honna hun hi puti sang lian zwala Assistant Secretary YLA Vengpui Branch chuan kai shwain pu h lalman thanga executive member chuan hun ser amanga pu vi alma ka Vengpui bial tu MDCP Marilyn Ral zakhum thangi project director DRDA le Vengpui Village Council IO atangin thu soina ngai thla kani a pu f lalro thanga vice president YLA chuan tongchai na in huna kharani he huna hian pulal sarliana general secretary MJA longtlai chuan Vengpui YLA Branch Library da turin MJA longtlai hmingin lekhabu ahlan bok Library Subcommittee Secretary Reporter Tarlan ani danin tuntin na Vengpui YLA Branch Library hian lekhabuzariat vel da to ani a sarkar lam atangin pompui na le ti fel ngai omte ngai chan me kani Ruihlo do na konga malak dan tur sang relin district level committee an chukhom Ningani Khan Longklai District Level Committee on Narco Coordination Center Encode District Level Nasamuk Committee le District Level Task Force on Ruihlo Techu an Chairman Longklai Borsapu Amol Srivastava Hovin Longklai DC Conference Hall an Chukhom Chairman Pu Amol Srivastava chuan Ruihlo chu mishing nun te chetu le khotlang nun hona borak ti chetu ani awangin khwale tuito phot chuan changrwala do atula ni atia sarkar department sang tom ngai pol kaushan le khotlang mi puiten pheikhai rol taka Ruihlo do konga malang dan tur ra man apoi moti in chuti anga ra man na siam tur chuan member kal khom te chu so mani he huna hian Longklai District Police Excise and Narcotics Department Assistant Drug Inspector le Central Yanglai Association tenhe na changin Longklai District chunga Ruihlo zor le man kholo chungchang le an malak na report ngai thak ani a Ruihlo zor ti tlem supply reduction man kholo ti tlem demand reduction le chatna athlen ti tlem harm reduction konga malak dan tur sang te soi ho zui ani
Rui lo do na kong kal neya malak ani theinan department sang ten August ni somni panga main an malak na tour action plan siamin disia thelut se chumi mangchuan district action plan siama malak zuini se ti ani a khotina malak na chakjok om theinan August laral main district chung khotina village level task force on rui lo do din fel turam malak relani a sikul le caution hun man na te rui lo that lo sia injir tir na atam the ang berwat sai tumni in department le tom ngai pol tenen rui lo man kholo na veng tura jing le uluk zoka khodung le komkar te swartwan tum ani bok longtlai khopui ta na khopui fai in elna sang hi som hi pahni khu hon na nei ani Mizoram khopui fai in elna sang hi som hi pahni Mizoram cleanliness competition sang hi som hi pahni khu hon na chu in rin ni jing khan aro pagi huna nei ani he huna khwalan pularo puya chinja executive member sanitation department LADC and call to chuan faina hi chungkwa a in chan tur ani a faina hi ge ma ni hi achom nung zel tur kan ni ati pu gloria chuan khopui fai in elna konga ma kan lak na hi a hun laia chokal pui lawin engtiklai pu in faina konga hian ke kan pe na nga ya caution le khotlang te kan chanral anga ya ni ati faina konga midang te enton the turin kan nun in siam tha ila faina le thyang him na hi kan thisel na atan apoi mo a kan taksa kan in le avel kan enkol fai ang hian kan khotlang hi i enkol fai ang uti in mi puite acha ani he hun hi pu James Mialung additional DC chuan kai shoin khopui fai le thyang him na konga sarkar kuta mo phurna da mai lawa mitin ten mo phurna kan nei thewa kan chungkwa atangin khotlanga fai na konga kan malak na hi lantir tur kan ni atibok he huna hian MCC district project officer PTT be khaiji hen atangin khopui fai in el na konga longklai district malak to na tele malak na tura ram man na kalpui tur te ngai thak ani a pol sang IO te hena an man tur dustbin pek an ni bok hun man zo hian NSS government longklai college government region high school le Eco Club downtown English school atanga zirlai kal khom te chuan in sem darin khopui chung ti fai na tlang an nei chunjom ngal ani NSTFDC atanga longklai district in ambulance adon chu bungtlang south PHC da atan hlanchon ani longklai district administration in national Scheduled Tribes Finance and Development Corporation NSTFDC atanga longklai district in Frisel na konga amamo phusuk na tura ambulance andil chwa chu longklai borsa pu amol Srivastava vale Chief Medical Officer Dr. LP Malsom at chuan bungtlang south PHC da atan tholeni khan bungtlang south BDO pu mingmoi zwala le bungtlang south Medical Officer Dr. Lalsang Lura chak chwak te kuta anhlan ambulance in hlanchon na hun hi longklai borsap office kota man ni in he huna hian additional DC pu James Mialung po telin NSTFDC atanga ambulance don hi kumin march nikhat khan borsap chuan CMO kota hlanin CMO hian enkola bungtlang south BDO le MO10 an bial chunga shisel na din mun le an mamote an ron thlen angin longklai borsap le CMO te chuan ambulance hi bungtlang south PHC da turin ram han na an siam angin thole ni khan an hlan ani longklai borsap in one stop center to in OSC building thar sakmek a enfia ninga ni khan longklai borsap pu amol Srivastava chuan hleilen na chi sang twar ngei chhiate in hum himnana an pluklu lailok na mun one stop center OSC longklai bazar venga mi chu tlo in thoktu te nen inkom hona hun an hmanga longklai college venga one stop center building thar sakmek chu ahuna kalin na enfia bok borsap hi additional deputy commissioner pu James Mialung DIPRO pu Sila Shwaitwang le UDNPS civil engineer pu Robin Vanlar Shinaten an choi oma thoktu ten lodong somin andin hun le mamote borsap ne na hian an lo thena mechha te himna atana malak zel dan tur te soihovin OSC building thar sakmek chu ahuna kalin an enhal ani OSC building thar sakmek hi pe fel te pani to a borsap hian asaka du thu sam tok lo lai siam thattu te lwa lu ma a chul mam le twai hnum ngai lai te a enfia ani
one stop center hi hleilen na chi sang sang tuan mi cha ten van doi na emo an sut kyan zo lo har sat na an to emo an tluk lu na le in hum him lai lok na tura din ani a ri grum thila chan puina pekte an hiam enkol sakte dan hwaya an tik na chan vo an mu theina na chan puite an ri ru hadam na tura komte ria na tur le ei tur lo ba chei sakna te an thok thina chung kong sang sanga chan pui tur chuan longlai osia hian thok tu mi pakwa an oma tum khatami panga thleng om theina tur ni in mi pakhat hi ninga le zan nga chung an om theya chumi hnuwa pan tur dang an shat lo chuan hun rei zok om theina hom danga an om zui theidan tur ngai twa sak thin an ni medical reports district hospital longlai tungkar chunga OPD in entir zat mi zathum pariat admit zat na pangsom nen mi somni pariat omin casualty emergency case tum za somthum pasari an nei bok laboratory thisen test zat zanhi somsari pariat omin ultrasound ti zat som le endoscopy ti zat mi somthum pariat x-ray ti zat mi somruk pakhat an oma naw piang pariat omin operation tum som pathum nei ni in zai pui tum nga le zai te naw tum riat an neya tungkar chungin mithi an nei lo ani Christian Hospital tunkar chunga OPD in entir zat mi za somruk panhi emergency case nei zat somruk damdoi ina naw pang somthum pathum nen mi somnga panhi enkol lai anneya laboratory a thisen test tum za somrat panga nein ECG ti zat mi som panhi le x-ray ti zat mi somthum man nei bok tunkar chung Christian Hospital a naw piang le mithi an nei lawa mi som pangan hena vaccine pe kan nia chanchin ba sai lai thengin cabin rak an nei lo ani rak mangin sample somni pakwa test ni in positive mu chha pathum an om ani LCMC and hospital tunkar chunga OPD in entir zat mi zanhi somrat pali admit zat na pang somni pasari nen mi somruk pakwa omin casualty case tum za somni panhi le casualty emergency case tum som pariat an nei bok laboratory thisen test zat za sari somruk paruk ultrasound ti zat somruk pariat endoscopy somthum pariat x-ray ti zat mi somnga le ECG ti zat pasari anneya na pyang paruk omin mi pariat hena vaccine pe kan nei ani operation tum som pakwa nein zaipui tum som pakhat le zaite naw tum riat anneya chanchin bat sai lai thingin cabin rak annei lawa tunkar chungin mithi annei lo bok rek mangin sample somni test ni in positive mu chwa som pali an om ani POL reports Mavula filling station Mavula filling station ha petrol ms liter khatcheng somkwa pasari le poisa samrat pariat ani a liter sing khatlo thleng tharin liter sangli zakwa somnga shal chwa ani a liter sang kwa lo thleng thar tur an nei bok petrol hi free sale pek chwa ani diesel HSD hi liter khatcheng somrat pali le poisa som pani ni in tungkar chungin liter sing thum sang sari alo thleng thara liter singa lo thleng thar tur an nei bok liter sing hi sang hi shal chwa ni in free sale pek chwa ani LPG report MS Khuma Gas Agency tunkar chungin MS Khuma Gas Agency a irongbol na gas bur sangkhat pariat lo thingin commercial gas bur som pani lo thleng thara ombok hethupa sai lai thingin chan mari venga le bethel venga te irongbol na gas system mek ni in lo thleng le tur hi council venga sem tur ani ang tunden huna irongbol na gas hi bur khacheng sangkhat janhi som panga ani a commercial gas hi bur khacheng sangni zali somthum ani khati zong khatungkar chung longlai district thil thleng langsar zwal kan clear ho thei te chu ni e